Kalong shisha kasngi ka bakamen bat ka basa jingkan mau naga benta ka snong mau diang ha ka ba ka lam jing shai vo kalayo ban rakhi ya ka jingdap ka basisnam pura ka jongka kumban shupeng kan mau ya ka ne ka vo la sang ha ka arpu pratrik u kala lengkar arhajar arpo ha ka ba nadu ka teka por baladap sang ya ka tat hadu menta ladon hadu kumba shipho tli ki kunhun ssg hapo jongka ne ka vo ha ka ne ka ju ka sngi la yoru ban ple pai ba ya ka kamrai yeng shat jasnong kabala tip kum ka kitchen shed kabala ai du MLA kabala penmang lengba daka SRWP scheme lawan ban play pai ba ekane du MLA kanong po constituency ba meral bonds im harangkat ka jing don lang MDC ba balajir rani na kaliang kinong ilam snong kilabu ya ka jing kerpat hau MLA harangkat daka bakila ai daka dorkhas nagbenta banyera ban penyo ikilat kilenti habai de ban penbit penbiang ya ka umbam umdi hakasnong bat banyera pru nagbenta banti penhe ya ka madan ya kai snong na kaleng kiseng long kemipat kilabu ya kador khas banyarap na kabenta ban penyo ikitiar kaba kum kaseng kadon kam susu na kaleng kinong yalam jong kalam jing shai vo kalabu ya kador khas na kabenta ban penyo ya ka office trekam hagane kasngi na kaleng MLA ula airu ya ka work order hakasnong na kabenta ban sna penhe ya ka yeng dorbar hagane ya ti ke jemi na kawe kasnong sa kawe kasnong ila di chef ila di kedu ya ki village organization ba mandakasni gede kasin kaba nengkong kaba ngima ada dengar inti kum gede ngima ha kaba lara maka baro kesi ji kisim benda deo lai sadu lai rawilu interesti baro kisim benda dari usugi dari usugi kali gede kaba amsi madu kata kata ila jidan benda ibu islam ro tangga ombro kisim benda di nalu ko mensim lesim benta jing rawai jing ngi kwa ti long tegilang kreya ka isbai ko di bilayo kin panoi ye lai bosha ndre bosha sis paksha kanong di mentoi amar kata ko ki long tegi geri berang geri si isyo kmen chibur bandan ka hato kum geri si daga di sindran lang di stakeholder ikong igolong i branch manager idan gabenta ko khao balong ba ki bank account idan pi marba nagalian jong ka kenaralian yang sisi kino mai di cash in account ko bank account agawini ban ki gabenta ka shlong ka banglayo marang si ni dan benta ban li ya kaneka kitchen chef ka chef so ai gorong ya yang shlong ba ke committee kajing ai berik beri Krishna kan he ngang ngomong iki amang berik kon ai kudu dilak pendek iki kamu mon tidak asing namplane na kan nang tir datang maka kajing i jo ngata kalau mbak ka amang go bang ai begitu ke kamu to pisah ke na ke kam gebun jadi ini sta ko mat nang please mon ka benta ka wana kalian yang video ka di pang dari office mo kong jerwat office yang video ka di pipan di ngagli ya pasnong rumene ngopiran jakan ayam berai kata fry hangi lah jenjar dia ada sekali saat entong bagi jenjar tapi tinggal si slok mene bagi rang pasnong ba lamar ba pasnong kada hagelki ban extension ya gini ka yin dorbar jadi MDC ban burong jing ada ban IR lah maka dengar kumnor lagi kerku dong beli ngelawara lu ordas arlak steng dari sini nggak IT jadi ayo pasnong Arlak pada lakseng along salak seng dengan Thailand along ikan ban iu dengar bawa office yang bio ban pulang nanti di kamera ini office masuk hall along sapo di bio sendan ban haning dah kena extension yang masuk office yang bersenang bio nesen sama klub pun dah dengan Thailand agabang iyo ban rake yang kena gajingdap kabasisnan jong kalam jingshai village organization hanne apo senong di jongpi Nila jiyo ekalat bansaki hai kibun ba atli kisnong ya kajing rakhe lane ya kajing persang jong kilong kemi bentre lang baki SSG apo jong kanong po konstituensi di jongi keleng kisnong nila yo e bani sim bantalang batki bani ai mensim bat kumjuru bani film jong mud batki SSG haman kidong kisnong kibahap hagini kanongko konstitusi hijungi nismo banai kublai nagamenta kami ya ka umling sinar di blok rengkat ki sisi ki balat hong haman ki cluster
ki jongki bantai ban khmi na ka banta kumno ban seng ni ki SSG kumno ban aiman sim ni gilong kmi ki jongi bakin mi shakman bakin yang hala ki jongki kejan nama kata ni penpau ko jing kuble ya ki nongtre jongka sina di blok umling ki bala persang rabba sisa hagini ki dong ki thai ki jongi ban seng ni gini ki village organization ha kajinya snokti jongki self help group ki ba don mama lagi snong ki jongi ka NRLM ka National Rural Livelihood Mission kadon ke jing tumu lese ka bakerpang na ka bakhat agoi galiang beli bagane ka sarkar ka phai khmat se jilong kemi agane ka banta kadon ke jing na kita ki kraw perkhan ki basanjur ya ki ain ki kanun ya karukom tre karukom kta bayai ni banta la IT ki long kemi ngila ru ban song thu bahadu ki kami ni kam sen ru ki long kemi ki de ki ba song thu kham ba ya ka ka shun jong ki kun ki khti nadu badang rit hadu bakin dasan tang nang tar ngila ban song thu bagai ke jing thmu jong sarkar kan aibo chapi ki long kemi